Pemirsa Yadiastun kekirangan air baku Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma PDAM Denpasar muali pacang ibawahin tigang tali satak limola sambungan rumah SR Warsane Mangkin. Puniki kemargiang sinarengan ring pengarencana antuk nincapang kapasitas toya perusahaan milik pemerintah Kota Denpasar turmaning limbakang ayahan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma PDAM Denpasar Ide Bagus Gede Arsana Mausang antuk negepin anceng panglimbakan pelanggan inucap patut kesaringin antuk panincapan kuantitas wiadin kualitas ayahan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Denpasar. Punika mawinan paikatan dani sampun ngerancang tur ngelaksanayang makatah program ring sajeroning nincapang ayahan. Sila tunggil nyane inggih punika antuk mecikang sistem pendistribusian mangde sida ngawohin kontinuitas pengaliran. Rau mangkin ayahan Perumda Air Minum Denpasar wau memargi 17%. Kuentenan pelanggan langkungan ulung dase tali sambungan. Raris wilangan daftar tunggu kantos April warsane mangkin wenten 300 petang dase sia sambungan. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Denpasar Putuyasa ngawohin tios nincapang kuentenan langganan baik ketandane taler merencana untuk nincapang kapasitas produksi saha ngentosin water meter air pelanggan kantos langkungan pelakutus unit. Lianan punika pacang numbas air curah olahan IPA Tukat Petanu, IPA Tukat Penet, PDAM Badung saha Gianyar. Baik ketandane taler pacang wangun penampungan air reservoir ring wewidangan sanur miwah padang sambian. Sedurungnyane reservoir sampun puput wangun ring serangan. Perumnas menang maning tur mecikang reservoir sane wenten ring Tonja Denpasar. Siltunggil program anyar sanewa kepuputang inggih punika puangunan kanal Ipal Blusung sane sampun sida ke Anggen Becik. Melarapan kuentenan kanal linucap pakibah endut sane katahnyane ngaonang saluran toye sampun sida ketampenin. Asmara Putra Bali Pos.